Allinp'unchay, ama qunqaychu, ñawirispa kasanchik devoción matutinata zapadía. Kunan cuentawanchik Job kawsayninmanta. Job karqa uchqeqan runa, munakurqa Diostatata, chayrayku pay mana pantakurqachu. Yacharqa paypis imaynata Diostata saqirqa llakichinanta supay. Primero wasinta suwarqanku, apakapurqanku tukuy imata, ovejasninta wakasninta. Chantapis wawasninku chayukhupi kasaqtinku, wasin urmayorqa paykunaman, wañuspa karqanku. Chayrayku pay millay onqoyta hap'irqa. Kay libro de Job, capítulo 19, versículos 18-19 nin. Wawaspis asipeawarqanku, tukuypis parlarqanku noqamanta, khuyamasiy chehniwarqa. Kaykunasta pasanan karqa Job, warminpis nerqa chehninanta Diostatata, pero pay mana munarqachu. Tal vez qam pasarqayki kikinta, tukuypis saqesorqa, pero Diostata laduykipi kasan, chayta yachanayki tiyan. Bendiciones.